أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram aziz kardeşlerim. Allah'ın keng rahmeti bilen Ramazan ayыбыз davam ете. Bizning rayonimizda Türkmenkan muhtasibatında 20'den ortak meşitimiz var. Allah'a şükür, eğer de onların arasında ikisi şehirde ornaşkan, kalganları onlar avullarda. Benim fikrimse mında ayırma bir köp bolarga tiyiş tugul, onda da urada, mında da urada, avul halıqı ədirək nirəgin tugul. Avul sarak bula, eybət, Allah'a şükür. Oğurni şehir ne bilay varsa eybət. Eybət mara, iller tınışqına bulsun. İller tınış bulup Allah'a Teala'ya tapşırdık bütün. Allah'a Teala'dan başka gün yok. Bizge ondan başka bir nindi eybir kileşek tugul. Ol bergen bile tuyunabız, ol bergen bile aşıyız. Allah'ın rahmeti yavsun. Uradalar bik eybət bara, kişi köp biri, Allah'ın rahmeti yavsun. İftarlar bulup dura, bik köp kişi, Allah'ın rahmeti yavsun. Bizge şulay işraşara utkerüşelerge rahmet, hemme barşavızga isenlik, sağlık, tazalık, baylık dileybiz. Hem de turmuşlarıgıda sizin de oңuşlar bulsun, bizge de oңuşlar getirip Allah'a Teala amin tutup Allah'a tapşırdık. Uradalarını barıp çıkarga Allah kuşsa yarar. Allah'a şükür her hazret, her imam bu ülkede nik tırışa. Elhamdülillah ona yardım etişler de var. Elbette şuluk avuldaşlar özleri günlerden bilgilep, özleri kileler, katnaşalar hem iftar tabının hazırlayırlar. Türlü meşitlerde, türlü avullarda mümkünçilik türlü. Koy bir meşitlerde, meşitin içinde avuz açarlar. Koy bir meşitlerde şunday Allah'ın rahmeti bilen mümkünçilik var. Onların iftar hanesi var. Eğer de avulda kişi kübürek katnaşa iken, eğer de oruza tutuşunun sonu arta iken, elbette onda mümkünçilik de arta. Kişi köp jüri, Allah'a şükür, yeşler bir köp jüri meşitke. Okurga deyip öğrenirler, garipçe deyip. Ne biz tuju garipçe okurga jürüyüz. Min mında yaşayım, min de uraza tutam, ipteşlerim de tutam. Biz mında kildik avuz aşırga, iftarga. Bu meşit Tatarstan'ın en görkem meşitlerinden birisi. Onun işi de bik matur işlengen, bik matur meşit. Halk köp yeri uraza tutalar, halk birdem, halk iftarga birdem yeriler. Ondan sonra iftar aşılar bitinde kişiler ütkereler şuşu yaktan çıkan yigitler, yaş yigitler, zor kişiler de ütkeremiz bizi de. Onlar indi bine şul iftarda özlerinin mümkünliklerinden çıkıp şuşu halkka indi avuz açtıralar. Köngüllü oza. Ay boyuna her bir günümüz bilgilengen kardeşlerimiz üzerinin halal akşalarından, halal rızıklarından Allah rızalığı için şu Ramazan ayının faziletlerine erişir için üzerinin mallarını sarf ettiler. Elhamdülillah indi apalarımız temli aşlar pişirirler, hazretlerimiz bik matur ve gazlar silirler elhamdülillah. Elhamdülillah. Ramadan, 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 Ramadan. Әле быйыл Рамазан айы
чәчү, шундый кызу эшләр вакытына туры килә. Шуңа күрә авылдашларыбызга җиңел түгел. Әмма ләкин һәрберсе Аллаһка гыйбадат кылып, изге гамәлдә булып ураза тота һәм Аллаһның мәгъфиратына, аның рәхмәтенә өметләнә. Әгәр узган еллар белән чагыштырсаң, ифтарларның соннары арта. Шулай ураза тотучыларның саны арта. Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләһ, безнең халкыбыз, татар халкыбыз дингә якыная. Мин дә тотам, бер көн тотмыйм, бер көн тотам. Поначалу авыр, аннары привыкать итәсең. Менә ураза тоткан кешеләр мәчеткә киләләр дә авыз ачарга. Безгә бик анда күңелле. Менә безнең Рамазанның беренче көненнән башлап, көн сайын монда ифтар мәҗлесләре уздырыла. Акчаны кем күпме бирә ала, бөтен авыл халкы акча җыйды инде. Безнең Нияз хәзрәт алып кайта продукты. И бер 10-12 хатын киләбез сәгать 2-дә. Өстәлләрне әзерлибез. Ярдәм итүче кеше бик күп, бөтенесе дә тырышалар. Авыз ачучылар төрлечә була, 40 кеше дә була, 60 та була. Яшьләр күп килә, балалар күп килә. Аннан соң бит балалар безнең киләчәк инде. Балалар күбрәк йөргән сайын, без яшьләр күбрәк йөргән сайын, безне алыштыручылар күбәер дип уйлыйбыз. Без бит инде хәзер картаябыз. Безнең урынга яшьләр килер, күбрәк йөрсен дип тырышабыз. Яшьләр күбрәк килгән сайын, авылда тормыш күңеллерәк, балалар күбрәк булган сайын күңеллерәк, тормыш туктамасын инде авылда. Беләсез, һәрберебез сизәбез. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын дип өметләнәбез. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. Аллаһу әкбәр. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ramadan, 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 Ramadan. Rabbimiz barchasından da şu izgiliklerini kavuşu barchasından da dua kütüp yatkan yakınlarına da Müslüman ervahlarına hem Müslüme ervahlarına Rabbimiz uzun rahimli bu. Ramadan, Ramadan. Dini tərbiyə yağından, ədəb əxlaq yağından, til saqlanu yağından bizning avullarımız gil bizning üçün örnək buldu. Şuna görə avul xalqına yumşaqlıq, işçənlik, tırışlıq sıfatları xas bulub tura. Həm ul жылылық ushbu iftarlarında көрінә. Безгә монда бик ошый, безгә бүтән елларында монда үткәрә торган идек. Только ул вакытта әле мәчет эчендә була торган иде ифтарлар. Ну хәзер менә җәйге кафены ясагач инде монда шундый уңайлы шартлар тудырылган. Монда шундый мөхит, туганлык хисләре, менә үзебезнең бергә укыган группадаш иптәшләребезне җыйдык. Алар белән шундый яхшы мөгалләмәдә сөйләшеп утырабыз менә хәзер. Шундый рәхәт, шундый күңелгә якын җир бу. Монда бик җайлы, уңайлы, бик тәмле ризыклар пешерәләр. Сәрия ханым, Сәрия абыстай җитәкчелегендә, Мидхәт хәзрәт җитәкчелегендә аларга Аллаһның рәхмәтләре яусын һәм барчаларыбызга да саулык сәламәтлек белән ике дөнья рәхәтен күреп яшәргә язсын. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Ramadan. Allah Teala bizning avullarimizni o'z rahmati bilan saqlasa edi. Onda bo'lgan turmushni bizning uchun, bizning bolalarimiz uchun o'rnak etib qoldirsa edi. Allah Teala
безнең авылларыбызны, анда булган тормышны, анда яшәгән безнең халкыбызны, динебезне, телебезне сакласа иде һәм бәрәкәт бирсә иде. Ramadan, Ramadan.